Ukoliko želimo da kreiramo novi kurs ili pak da unaprijedimo neki već postojeći, neophodno je da pristupimo alatu za uređivanje kurseva koji se zove edX Studio. Sam alat edX Studio nalazi se na posebnoj adresi. Kada pristupimo toj adresi, neophodno je da se ulogujemo, ukoliko već postoji naš korisnički nalog. Ukoliko je ovo prvi put da se prijavljujemo na edX Studio, neophodno je da se prethodno registrujemo preko kartice Sign Up. Ukoliko postoji već kreiran korisnički nalog, onda je dovoljno da unesemo e-mail adresu i odgovarajuću loziku. Klikom na dugme Sign in to edX Studio pristupamo edX Studio.